Birle upay jangan jangan itu. Terus stop. Upaylar nesi Ceydin Hoyası'nda Kızıl Trikoç'a baldan aldılar. Kızıl Trikoç'a baldan 2018 yılı Çomdor arasında Asya'nın çempionu. Jana şondой жаштар arasında dünya çempionatında қола келген esi Ақжол Махмудов. Көк трикотшы балдар 2018 yılı жаштар arasında Азия чемпионатында күміс байген esi Бекбурдиев Темирлан. Ахматов Айбек, судья Ахматов Айбек, подойдите к судейскому столу. なかなかприглашается борцы весовой категории 87 килограмм. Борьба за выход в финал. Азизбеков Атабек, Руор, Бейшебеков Асад Тайманбас. Приготовиться. Асыкеев Калидин, Руор, Салидинов Азат РС. Dayanlar Dursun Tügülbay, Hayrat Cemalat İlyas Uğur Rinat Eres Berdu. Восемьдесят 7 килограмм приглашается на ковер. Полуфинал. Азизбеков, Атабек, Бейшебеков Асад.
Jengishga Mahmudov Abdul yetishdi. Otabek finalga chiqdi. Bugunbay Qayrat Javobat Ilyasov Rinat Eresberdi.